Ko kori ke hu whaamo I he talamalo whanua ka maa ngā he talawhakatapu kutope o ku whaafakatapu atu pa mihen. Talangata e te au whaikitoa mama o ka ata whainga maari ko ni ke o atu ha mo polokalama ko ia whatu whanua wha ki he weekend. I he hoane whako kore whamore more ka tiki mōtol he wanki I palapare mahalo e tau interneti ko tui ko ku asi mai I he tau interneti ku mālohi au pito ko tui lava le rei o lere ake tau polokalama. Ia honi pa mai whatawange ko ngole rea tu pe tau polokalama ka te motol I ha whetu ku ke lava mamata mai ki he tau polokalama hai honi I he taim tatau ko whiwhia ki tatai le rei ai e ke mingi a polisi mo mo ngahi pisinisi paulo a pipala I pa me fis piveni mo ku ngole rea tu pe polokalama ko ke whewhe hake ta mi pisina
Yo malo pisolo pa malo mo fa mali. Ko le te be ke u fa te pe fa tapu. Ko yo. O ko le le mai en. Koi. Kako awe ni ko inenti. Na to kau mai ko delegation ko e folau ki seina aneu. Au mau u fononga ta pong ki he fa afiko ni seina ke ka minister police pasiki. Mahalo ko whakataha whika whae ai kaumase ai na hono whotutu. Ai whakataha koe ni whikau akpa mo e Pacific Regionalism and Regional Security. Ai o mau lawa kia. Kana ku i heni au ia he weekend ko si e solo ke ki whatongia peke whanau. Ai o ngoreka ewa na e kure tuaiti atu ia. Pea mari mo ki tahine taha ko ngau i hapai. Ulawa atu ia mnau oketa ni ane po. Pea ku hanga ine tokanga ke wholau ki saina. Neo ngope ngai whemui ki naga pai pike ke tuku e wakaga whakakau. Pau pike whakakato e ta polokalama koe ui koe. Koe mahu inga ke whamalala ngai isiu o ku ui he loto mai ta mai e kakai. Ka kore pe solo ke taki mai pe i he u mea pe koe nau koe whatonga i ku hoha ke kakai e ngai mitia. Ko au ko lahi a pita ke moi kina. Ka ke taki mai pe kau whinga pe ke response at kia ngai isiu o whema ke whamalala. Maloso. Koe mea whawhiawhia whakia e pipen. Koe neongo hanga ka lau, neongo lahi ngai whatongia ka ku whawhiawhia koe ngā koe lava ke whai i kuna e whanau i he ako. Pea lava mo e whamiri whao, pea koe pika ngahi mea whamiri koe iha ke lau whalaka mea. Koe na ku lava le rei. Koe da proklama koe he ahoni koe ke taka ki kamata mai bebea me he tunga koe na e whaha whoki he tokoni paremia leo in a press conference ane afi. Oku tari he tui i whakataha tokoni ke aliriu e lao koe ni koko e whiliwhare area. Ke tatau peho e kipea mo e kakai i he makatuunga koe ni ke kantiteiti koko ke te kau he whiliwhare area ko pau ke awo clear mai bea me whamauanga. Pea ko pau ke nau i tonga. Mahalo koe ngai mea ki mua na mea be ai ho e ki ai muri o whili mai pe me muri pe ku. Whili atu na hingoa na tol ki whare area ka kuna u lotonga i muri na to. Ka koe ni ko pau ke nau whoki ki tonga o kau i whili mo ngai mea koia. Koe ha i ho wakai ki ai koe whakalaka ni ki he tau tuunga koe koe whili ke hiki ke tatau o te kehe lao i hene tuu koe ho e ki mo e kakai. Koe e solo. Oku kau whake i siu koe ni i siu mahu inga. Pena ku kau au hono awe keisi koe ni ke whamauanga. Nā ku huu pe koe he wafe uaua. Pea u whaile i pe whaka ilo o e ignopele e ua, nopele nuku. Nai kai ke uhinga nā ku hanga peo ai whare rea pao ai hanga tonu peo ke nuku. Kai ko uhinga kuia ko nuku kono sino. Nā ku hinga kuia ke whehu ia ai tu ai koni stutone. He koe kupwhaafu koe koni stutone he e tatau pe ke kakai kotoa pe ai la o tonga. Ai koe kupwhaa ia. Ai koe taimunga nei hao ai koe ki he whiliwhare area. Oku whie mau ia he koni stutone ke kiria ai hingoa e kau whafofonga me he whamauanga. Pea toki lava ke risita. Ai ka pau e hataha wahane mo ua. Ko pau ke whakatama he whamauanga tala mai koe ka hane mo ua ka toki lava.
Koe lao koe na uhanga whakakikihi. Koe o uhinga mai lao koe ake apply katoa ki he kau whafonga katoa o kuhuki whare alea. Kai i he whakamalu e kuwha, Koe. Ka nei whakamalala he whakamau he... Kona moni na opsiona e whangatai a upito e whakamau ia he keisi koe. Kana nauhanga o tukuaki o pehe. Kai ke nau amanaki ke tau liriu lahi whai ke koni sūtone. O kei tuu pe o kupu koe a whi paki. Aina ke koe kupu wha koe kupu koni sūtone. Koe kupu ono wha koe kupu koni sūtone. Aia o whai e koe ai tūtūnia o te fit foki. Kai ke nau tare na tore eke na aku whai. Eke. Kana hanga he foi eke ko ia o we ia e whare area ke whahasi o loloto ke mea koni. Koe mea whakine e solo ko umari ia he nei kai ke umau e whainga whakau ke whakaheke heke ai ngahi te pire ke nau tui ke whakau. Nā ku whehu ia pea e mooni mea ni o kau whai mooni ke koni sūtone ke tamai koni sūtone ke tau whatu e lao ke tatau ke tako toa. Kai kehe hono apply ki mea. Mana tui nā ku huki lo tohe makatuunga ia osi hono hopo i kau whafonga kakai he bribery. Ke hau e foi milestone e taha o ngau whapurikare. Ka pau te ke hanga whakatoka ngai he teu whiri koe ni. Kai ke tai taha ke sio koe ki ha taha o toi asi mai peka ngahi lai tā koe tuwha puha moa. Koe tuwha tamke vai. Hala ke toi ngau e kia ko ha sector wha campaign. Mahalo e au ko ho whangatoko a pekoi mei wawau nau ke i whai mea koe ia. Ka pau te ke whahoa, ka pau te whafoke mana tū ki he whiri koe wafe ua taha. Hono ngau ea ki he pure a ngā hono tanu whawawe wafu o a wha. Moe ngahi i tanu hala whakamamata holo pehe o ngahi. Wahe ngā moe tuwha tanke vai. Hei nei tupu ngā hono ansiti koe TPM ai aho koe ia. Koe mea koe ia. Ai koe taimane la vai fo i milestone koe pa o ngoi. O koe mea ku toe koe lava pe koe kai koe ke apply tatau. Ai nau nofo sio ki composition. O i hū ki whare. Pea moeanga i position koe te pire hau e kia taimu nau hiki ni mai. Pa nau ame rewa mea ko ni wha maanga i wafe oa. Pehehe wha mau. O ku ia i e whatongia ia whare area ke nau ririu e lao koe. Kai ke, maari e whoke mea. O mai e whakamore ea ke maufua. Ke maufua e matore whakamore ko ngā koe kai. Kana hanga he foi ono foi e kei whakalao koe e whakamauanga. O mai e tūtu oni. Koe ngafa whatongia ia whare area ke nau whai e ririu koe a ke uai whe paki pe koni stūtone he koni stūtone. Pena mau hu mai koni he cabinet fo ko mai lao koe apla me election commissioners. Kana mahanga rewa o to nei mai mo ngahi mono ke heia ke hiki ai shilling campaign ni mamano tuhi fo mo fe mau o tohongo fulu pe. Pa nau saiti mai ngahi fonua nau fai pe. Koe mea koe nau akiu i koe whare area aho koe ia. Koe atakai kehe ia, atakai kehe tonga ia. Nai ko tonu ke ocean koe ngā fu bribery koe ni, pe toi tuhifo ke toi sisi, pe toi tohake ai kau whakamooni ke tolahi ang. Ai ko pehe koe tū koe taimi niu pau ke ai toko ni manoa whakamooni he te tohi application ke te hoko koe candidate. Ai koe taimi nau sia i gai, ai ke nau whatu nau toi lao, ke malu e whonua. He koe whakamatala me whamauanga koe a haa moa. Ai mahu inga koe o e lao whiri.
ke ne hanga filter out ai corrupt mindset ai go ne ko lau mari ke hanga he fo I mechanism fo I fonga fili o pruni kitua ai kakai o kunau whakakaukau corrupt pe from the start ai na uhinga hono ai lao fili ke ne hanga o tokonia ai kakai ki he nau fili ke oe fili mai kakai o kua mai si o kita o mai pe ke taktakumi ne mea o mai pe ke corrupt fasio si o whainga maari ai na lau maari e pehe o taimana mai ai koe ai foi lau ia koe na o mai he pureanga motua o mai a ke tuhifo ia ki he tohongo fulu pe a hiki hake mai paanga ka campaign ia paanga ni mamano ai koe na hanga to anticipate ke excuse aki koe ai na mea ko o ai o whakakuhi ake kakai kai ke na maha matolo o withdraw na lau ia ka mau whahupe amendment gon ki he konisu tone ke liliu ke tatau pe ai ka pau ko whiri whafunga kakai po whiri whafunga hau eki ko pau ke o mai clearance me whamawanga o ku kai kia hao moa o he makatunga he kai te ke hu ki whare area whekai ala ko whaalawe fuke mea koe ni solo ka ke ka hu ki whare area wa hao no ai hao mo ua ko hu ko raki whakatoka ngai pe ha feitu te ke lava ma wa hasirin ke korapa ma hasirin ke korapu ai ko kuinga koe te hu whekai ia te hu whekai ia ko te fio ko te hu pe ki whare kai o gaha mea kai kitai e kai ko pau ke ka pau ta ofte te kai po whahinga mea pe pa pau mea te kai ha ai na kuhinga lewa ko pau ke ke strengthens ai fo institution ko ni kai lava ke taulava ma anu ke taulava whakalaka ke taulava unu ki mo he kai te tau fihia pe he kepe I he revolo ko ia kai ngalo I kakai ka kona mo ni fo toton pe ke o slape sio kakai ke whainga taa koe ngau I whare area pe moi mahu inga koe ke whai mo oni whai totoni kau whafonga koe kusio koe tonga kai ki te whakaukau bribery hatahaya pe whakaukau tufa pe whakaukau whakamamata ko whatonga I ko ho whangatoko pe me wawau o nau ke I whai mea wawau tahanima mo wawau tahao no o whatonga I whawhanga te kau akapulu whawhanga te kau September koe ai te pamuwai toki whai pe ia he time fili ai ko natula ia bribery toho aki ngawe ake vulnerability kakai ke ne keini ai vote pe popularity kia we ka we nganga ko he kuna u kia u sio ko fe matapoto ngawe ake na whakaukau ai masiva ai kakai ke nau wa ingai he time fili kia o kai jo amanaki mau hakakai lelei I ki whare area he whaunga goia kai ke hange goi ngou lau whoki pe mea goi ni ki he kakai koe kautaki te nau fili mai ki loto koe ola moi nunua moi merie ko nau tolu pe te nau ino kaki au ku fia mahino o ku response mai na fio mahu inga koe ne taukawe mai ke whare area ke pure le to kau ka hune whahoko rewa fia lahe au ke kulau hi whaneafi ai whamatala ko whamon hingoa ne fio ke liriwe ko nisu tone ke tatau pe whunga whiri koe hou eiki to ngā I lau maari ke oe hu mahataki loto whekaia ai o totonia ke toi hiki hake moi lao whiri ke kau moi mea koe no kau moi mea koe no he issue ke address he kono moni koe lava ino sio he kukoe ki loto ai whainga taa I ngā we ke te lava ngā we ai whafonga kakai
he koe uhinga ia whai pe tau hi wā, koe unga he hu wheka ia, ngahi mea pe. Ka koe anga i whakau so. Koe, na kai ke ai ha, uta wha tala no pe whita tolu ku, ngā koe tau tala no kuen ki kau no pe re, ka taha ni o milestone le re, ai whakalaka, ke te le tatau ange, ai tau seo koe kone studio ne, hange ke tala no ki ai. Na kai ke ai ha whakatu mai me he komsona whili, ai whakau ko ia ke nau ririu kone ke tatau e umea kone e lao pia, Pili ai pehe kakai e kau no pele ki whare area pena ke koe ke kau e mea ia ke ai neongo ku tau silo peta tau ko ngaka ngahi tuu whasosi are he kai ke malawa ka kau ngaka ke hafa kau pehe na nau o mai me komisoni. Koe whakakau mo tu afo kia sol. Ko awe na kai ke pau koe taimua na o mai whakakau ke whili kakai kau no pele. Na kai ke utui au ki ai. Na kai ke utui kia he nau tara noa e mea koe ni. Ka pau o awe tau tole mawhai ke kere o tuku e kau no pere. Ka tau awe mo tau whakaapa tuku ke kau no pere. Hai hui au tau ai ke nau o mai. O kou lawa e au tala mea koe ni solo. E kisi o koe ke he natula ha tau kakai. Ai whi mau koe ke nau. Koe nau mea na tau whai kono fusi e fulu. Fusi e fulu e kau whakafofonga. Ke taimu o nau huai ki whare a rea koe ke te aha nau mālohi anau. Kore. Wai mai me eu pai ke fe mau ia ke kore kau nau. Ai bena to alo va inga alo ai pe mai me ai ai leva kau fa vo ko ni time ko ni time bin tau mau. Ka ko me na fa tonga ai o sange time campaign ni o sto na autoria ngia pe ko fi tangata fa fofonga. Ke alo fuhu ma na auto. Ai o toki hu e fa fofonga ai ki fale area. Hoi a koe ako fusi he kakai ia kau wautai a ho nau fulu. Kai e nau toi lava na tō kapata. Ai koe nau pēna tō whakasio ha mea ke nau kai. Toki hakai mai pēo whaaringa lelei. Ka koe no mau ia koe. O i kai ke te sio mo oni ki a COVID-19 ke tolonga mo tūloa e te whahoko whatongia. Ai a ki awe na kai ke utui au ia ki he whiri koe. E kakai ai hou eiki. He kona moni, koe kutui aku ultimately. O ku kai ke totonu ke iaha special city ka pau tau alu he whaunga whotutu konia a whare area he whiri tau taha konia. Koe tonu ke special city. Koe isi uko ki haa moa hange ko fisi ni na nau hange pe ko tau tolu. Na special seat pe kau matai, special seat pe kau hou eiki. To a point, unau pehe ka pau whi hau e hou eiki o whiri whare area, hau pehe matapa o alu ke he vouti. Ka wikai koe ne hau ko ngā koe ne hou eiki. Koe ne hau koe whakafofonga ki he kakai. Ai o pehe, ai ko pati mo whatonga haa moa na nau kamata pehe pe. Mantu fo na te mokalati ongo fonua ko ini pe o whakapatia pa uhinga le vai ko tau tolu as of now ko me ko no fo whainga tai ai o ku tau kei whiri whaka vete pe ai o whaka constituency pe ko effort ko na whai akirisi ke ne hanga o mau e toko lahi o kau whafonga ki whare na e unga pea mo akirisi. Ke ne hanga o mai ai tau tolu ke tunga koni tau ia he ahoni. Koe ku sio koe aku, koe te pire whemau ke whakarerei i. A te pire koe hou eiki. Kai lava ke tau unu atu mai te pire e kakai. He koe uhinga uma kei ma ui ai ai pure COVID. Koe kei malava he kau whakafofonga ai kakai. Ai koe kai te nau interest he lele e whanua ka nau maalunga na whakatutui o ping pongo pa mo e kau hou eiki. I he whakau ta tau ai pe ia pe o ke hala pe o ke tonu te uwhiri e pe au ka koe ka ke o mai e koe ai benefiti koe ka au.
ai ko foi taimia ko ngo ia o tau whaingata ia. Pero kau ia he mea nā ku o ngo ia o ku ia i amanaki le taimina i ui mai ni afio. Ke pure i le fono. Os mahino ka te au ia ko sia i wai tau mua fisi mu ai ke ngā we. Ko u mechanisms ko ni ke ngā we i aki. Ka ia tu ia ko mea ko ia pehe ko mea tene whai mea ko mea tene whai ka. It's a mechanism ko pau ke whe kau aki. Ke ha ke tau whe kau aki. Ke ngā we i ka veinga mo i tau mua ui mai kia ni afio ke pure i le fono. Ko nei kai pe ke tau lava whai mea ko ia. Ko next best option lewa. Ko tau alu lewa ke whakapati fono. Ko foi dimension ke ia. Ai ko lava e au ia si ai e ngahi fonua ko ne pasiki. Ai whaka ofa ko e kakai. E time go whakapati ai. Mana tui ko e lau maari e. Ko e temo kāla tipe ko e whiri ai kakai. Ke tau alu he whiri toko lahi. Solo ka pau te tau alu he whiri toko lahi. Pako toko lahi o ku te keke unlock. Whaka mama. Wai lau me philosophy au peheni. One idiot is one idiot. Two idiot is two idiot. 10,000 idiot is a political party. Ego lau ia me filosofia. Ayo kuhinga lelei pia kau. O kuhinga lelei kapau te tau alu he whakapāti te geike unlocka lelei. Tau pehe koe ke lava he tau primary school o unlocka potential se tau kau wauta. Tau pehe koe futoko o tolu afe koe o hu he foi kohoti ko foi tau ko tope. Toko ni mangeau pe lava unlocka. Pea alu ki mori ko foi toenga lewa o toko wafi ni mangeau ko tau kau wautaya. Ke whakawhalala ki ai directions o ha whanua. O ke pehe ko hai tuunga te tau au ki ai. Tau o silawa si o mata i Papua New Guinea i Solomon e Vanuatu Fisini Hamoa. Ai mata vai koe u dimension ko ia. Koe uhinga ia koe o ko pehe. Koe ai koe ke whiri he kakai hau eki. O une provide e complications ke tau whaunga. Koe mea koe apile koe ki hoku wahenga o oku. O hange pe koe whakatala no koe ki moana alu pe koe wahenga. Na kai ke uloto. Uloaki ke oua te nauhanga o fusi hoku fulu. Ke oua te nau to'o mea koe. Ke aluai o fie tangata i ke tau maa ki nau tolu. Ke whafofonga i ho nau reo. Pana ku kore pe, ka pau pe umauloto ke pure i lere. Pa mutoko mai homo vouti. Pakapau kui kaia. Kui kai ke uloto ke more hok taimi. Alu ki whare area aki. Ahono whakaheke i holo kakai. Alpo whakasio mai beha mea ke whakawhie maari i aki. Ki au ia koe kusio a kuia ko hono pure i lere i koe oi whanua. Ea maa vai me mata vai. O kulawe ai o tau pehe hange koe ni. Whasisi e corrupt mo i whakamore noa ia. I he self-interest. Kai tu hifo to tongi uhila. Ke lave katoa e whanua whakalukfua. Kai ko tonga tau fitu pe. I hene tū koe aho ni. Koe ki se ni te tahaua po ki se ni te tau noa he foi iuniti. Au whakawarisi koe paanga. Ko ho au peho mo ua uhila paanga te au. Ke to tongi pe paanga fitu noa. Whao he pureanga koe ni e paanga tau noa hau kato. Ai ko uhinga pehe. O kai ke na hona tō whatoa ngai. Ka koe anga ia whakau ki hono whakaivia e whanua whakalukfua. O kui kai ko haua ko pe atu te oa te taha poi ni ua miliona ke whawhanga breakfast aki ho whanau. He kono hinga he osean ko ia e hange ia koe hawau niu o whawhanga ke whangamoa. He ki pa angai. He ki se ni te whiha o awe whawhoi olo. Koe ki au e tōlai ta. Ka koe te hanga koe
o whakapapau o efficient. He wai ko hangawe si ia, ko hangawe lahi. Ano whinga ke reform o mindset o engine room. Ke tuhifo ake ai uhila ake haseni te tau noa e he foi unit ko to ape. Ai ko ku whakafofua. Koe kapau koe mahina koe o moa panga te au. To atu rewa, to mai rewa e koe to tonge fit noa whae to noa hau kato. He mahina ko to pe kapau koe avarisia. E kapau koe tolungi au koe to hiwa noa. E kapau hiki pe mo o pehe riunga tolu noa me te au ko to pe. Ai o hinga le vai ko sili nia ke ne fai via ko ke ai ke breakfast o fa nau fai ke ho funky ngau ka o ai ke hangi fa mamata ai hinga pe fa ta no ke fo tu e tolonga mo tu loa ni ene pe ko o fie lave o ke me go ini ai malava ko uhinga wanga o whawhetau laki whaua. Uhinga whoki whakakau go e nei teke. Ke whiria mo ho weiki. Ko ngā koe nau si o ke urunganga o whaihe ho weiki. Ke ngā ke nau tariui mai ke kakai. Ke ngā uhinga pehe. Ka koe ni ko se hanga pehe tu ia tau hake ho weiki o tuku e tawhaki. Kai whiri pe kabineti me whire kakai. Aia ki au ko osi. Sio osi flow le e me aia. Ka ke whatonga e mea koe ni solo. Hanga whatonga e mea koe. Ke liriu e koni stutone. Ke liriu koni stutone ko whaalawe kei ki mua. Ua pau ke loto kia e kakai, loto kia hau eki, loto kia e nea whio. Sia koe fo i liriu kone fo i lao e ni. Nai kai ke whaia kia e whakaheke. O hange koe whakaukau koe ke o mai o whakaheke ke hau eki, whakaheke kau whawhunga independenti. Na aku ave au ia ki whare hopo. O pore i whare hopo, silence i siugo ni whare hopo. Ke tala mai he whakamau i he mama o he lotu mo ako, o whepaki mea. Sio, kai ke aha whakaheke ia taha hau eki ke nau tui ai, kai ke aha whakaheke ia taha. O taingoina o mai e mea o hinga lirei, o karia. Sio na tare kei whare area ala ke nea whio, o kuhinga lirei karia. Koe whaungai o kou tui, koe whaungai te taulawai o harmonize ai tau transition koe ki ha whakotuutu ke ne pure le refonua. Koe whaunga koko o mai koko koe ai whahinga. Ange o ai ke whakatuutu hau. Ke whiri hau eki pe moha. Koe tui o te kau mai he mea koe. Koe whaunga koe au o si whau mai tau toria ai mua. Koe whamoni moni ke whakaukau koe ki whanua kono si ai. Sai na o talbe na tupu hake mo tau. Tau pe me ga senturi mai ko a mai pege senturi tahaiwa. A mai e senturi wa no. Ka ke toi fie tau sai na no foka ta pe na foka sina to ke develop ai kakai. E alleviate poverty. Me foi tahaiwa valua pe ke a hon. O si ai na pe taha e foi mamani fa lufua. Ko stikirea mai he i wena. Una lava o alleviate poverty pesete te au. Foi tō te au miliona na lava se ai nei o translate o transform ki nau tolu me masiva ango ki atunga whawhi e maari. Aia ki au kai ke utu i au ki he toi ai ki au ia ko mama ko tau ngau e ai mama ko ia. Mahina o pito pe kakai ia ko nau ke o mai o pou e kovi moe. Ka pau e angia tau mua. Ke hoko koe baseline koe benchmarking. Ke tau mui ai. Koe whakaukau ia koe ke whiri he kakai e kaho e ki o irrelevant ia. I he whai mga whākoe. Koe tau me he wafe wa taha wa mai foki he tauni. O tauni whai e whiri. O ku te mange ngahi mea koku koko. O ta whaatala noa puku ke whaatala noa ki he ki hono whaari ake kai ke tau whaatonga e kup tolu noa
o une o mai ko pure he fonua ko plan fatu I fa kon stuton he malu ene afio ai a uhinga fokia he tausio he ngai mea ko ni ko hoko he tau kononga mai fa politikare mai mo pure anga ko osi mo pure anga ko ni mo lo tonga lere ai mo ka no pere oku o lunga atu I hele volo ko ia pa to hoko I fa ngai mafai ai a kapau he kutau pehe po ke kakai ke pai fili kakai ka no pere ke na tariu I ke kakai ai a kulo tonga tariu I pe fok mo dolu ia ka fofonga kakai ki he kakai ka tu ko ka no pere even o kuna tariu I pe na dolu ia ki he tu I mo na dolu pe ka no pere ka ku ia e mafai o lunga une safeguard ka ai system ko nuk tau ia ka ai hanga hime au ku fu o ki tu au ku tau sa tu malava pe tu ia ke ala mai e whatonton o mea ko ia. Kai ke malawa ia ki pehe ke tau to'o tu I ke mama o me ngai mea ko ni koko. He aku ia I pe tu ke kapate tau furi he. Kup tolu noa ke pehe ke o ku koeanga whai pure whanua ke pran whatu I whakonstituton he malu o e pare mia. Whiri mo kau pare mia e hoko mai. Maa ko e tala noa ke he. Ko ni tu ko tai ni mi o ku wakai ki ai hange pe o ku seifi pe hange ko wha mea ko ni wha tala noa ke mo ke whamatala ke I piwen. Ko ia. Kono moni solo ku ai mamalahi ia ki au pe ia he tau whanonga mai koe. Hange pe koe na ke whakalawe mai ki ai. Hangi ka te au ko tau ape tau stala noa I siu koe ni ke hai koe fo I structure koe ia me kuptol noa mo kuptol taha. Ke ne hanga o whakatoka ngai koe whaunga koe fu whare. O koe whaunga koe fu otu pou e tolu. Koe pou e tolu koe ia o hai ia ki he ato koe ia o awhio ai tau koni sputone pe moe hau e whanua. Ka ki au o smahino au pito I siu ia koe ia he anga I sio. Koe whengawe aki en mohono operationalize. Ke tau hanga o cultivate ai mechanism mo fonga ngawe ke ne hanga o turi tau paua ai ka venga ko hili mei moa ke pure I le fonua. Kai ke u toi sia tau ia ke toi fonga ngeta. Tau o silava tau tol mana tui ko lave ko demokalati nai o mai ia o fiti ia atakai nai maunga noa. Kono inga he koe ka jaha taha ia ai tene hanga o ange hawha baba ki hataha o maalunga hai. Le hange koe haua Amerika koe Amerika. Ke nofo ana tupe kau intia kula ia. Sai, ko pauleo ke nau hanga whiri ko hai nau tolu ke ne taki whanua ke unga, he koe jaha taha ne ahane historia I Amerika. Ke pehe ke koe na mai kau palangi ulo tonga ai fu structure whaka Amerika ai kakai o Amerika. O kuinga ulau e solo. Hange koe mai koe kau palangi o mau a Australia. Ke inofo vawa te kau apo ia. Kau ke inofo vawa pe kau apo au peke ahoni. Ko kuinga ko paureo ke nau aluna to iha whaunga ke nau whiongo ngoi. He kai koe nau tau ipe ai anga hala whanonga whanua me he taimi ke taimi from time to time. Ko tau tolo ku kehe anga I fio. Pea una tula pe ia o whiunga pe ia pea mo tau kakai mo tau natula. Ko whare ake mea ko ni whare are hano hake koe uhinga more pango ni ko mo tutua nuka alofa. Ko kari na whaafai ki ai koe tuto nuka alofa koe ngau ai pure COVID. Koe paute mo eke ki loloto mo mafu mo elito kakai koe kakai lau pis eike kakai o tonga. Ta tau ai pe ia pe koe hae COVID whai he o hoiki. Koe ne hu fia pe he ho hoiki hao loto whare koe mea le rei ko toa pe o kukara kau whaaki ai koe mea te hanga whoaki. Koe mea te hanga o ange ke mea ai. Kai ke ka kono moni foke koe palpare ma foke ne tau wako mauloto. Ai o koe ki muri wako mea mauloto. O mai ka kai ke o mai o analyze o whakalelei koe hae a takai te au.
ke awe na was mahino I pe au ia hoko te pile ho e ki he tau ki liriu mai wa no ho fulu ke he ahoni ko tu ki a anga ia o me a gui mai ne afio ke pure ile na ku mahino ia e fe isiu o me na ke na ku loto au ia ke sio mane ne afio pe ko hala fononga de tau fo wai o ma wai pure ile pe ko ha fonga e tolonga ai hatui e ke au na ke tui e hanga he pure COVID kai tui mai futa wala mo he kesi ke ne hanga o teke mu a mai e ko au na ke tui pe Ko ni tu puko ni mahino mai ko e fai hili ko si talaki mai me office ko komsa hili fai ai fili fare a huano novema le sisita kantiteti o si a havalu ma ko fai a havalu a hiva o katopa ai me be fai mahina taha ke fai campaign ko ni tu puko dai ni mi ku o ko lo ko ke ha mana tu ke ngai tau ki mo ape ku tau na e fai ha mo le sisita mo to ha mahina fiha pa toki le rea campaign pe to ko en toki fai be le sida ha valu a hiva a topa pe fai le fili a wano ko ke ma be ngai a fai nga fili e ni hi ma lo fo o ira na to ke na fu ilo la na to ke na we ni o ko ta ha muri ko o ha ke social media Kogi tota saina pa ko la po na pa u po na me mo on o na be candidate me to tap tol gitamo ko David ku ko mai hen he programa ke vakai tange pe ku ata tama e chosadin pe ku ke fe tange pe fakalao pe ku ata helao ke candidate hamuri tu ke ka pa ku hatonga pe ka asima ka si aina pe ku ata ke candidate hata hamuri I he fili fare are ka dau doi tonga helao. o kai ke atagi ke candidate ta mo ko pau pe mana tu na ai fa fo na how me America fili fare are I tonga na ha o ko sili ka kai America ne ngo ko tonga pe na fa ta nga I ne fili ko nga o wi kai ko tonga you have to be a Tongan subject ke toki fi ka ki awe ko lau mari e ka awe si o ke ke me bona ke falta no ke ai o ku potentials ke ai hamatakari ethnic ke me he tonga ka ko ri tonga ke le ki fare ale potentials ka ko potential ko e solo e foki pe ki kakai ko fai tu ne kakai ka ba ulota kakai ke hu ha si ai na giloto e hu si ai na giloto ai ko me ko tau ka ve solo e mahu inga ke whakatoka nga he kakai e mahu inga o I fili ke naura ki whai mooni naura ki whai totonu pe ak nau tolu o e au pito ki ngau e ke fili ko ngā ko hau hata o mai ha mea o ke kau ai he kai he kono mooni ko whai ngata ko ia ka pahe kai ke mama fe unga ai ngogo lau ka pahe ke lava he ako mo loto unlock ai potentials ai God given potentials ai tangata I fonua ke ne fai tu uni o oa e te ne fai tu tun sio kita. He koe mea ngogo whanongo ai. Mō manatu ia ta mea na si hao mai tau puha moa he sāpate. Sio, aia koe nau vouti, ko ha mea pere ngesi koe uhi koe ka hao moe, oi whanau ba moe ka hao e whanua. O nau whakatau ke puha moa. Koe mea bea o ko stara mai be wholawhola koe tenga te ke tōko ia bete ke utu kai toi e kai te ke tōko a manio ke pakala ko a manaki te ke utu maha foi ufi. That is impossible. Pe o te ke whakakau koe makatuunga ke whira I hataha ki whare area o makatuunga he mea koe pake a manaki e alo whai toton. Hei kai te ke hanga koe o kāka I koe. Kake amanaki koe kai ke kāka mai tama koe. Aia ko kuhinga he koe mea koe ni e whoki pe kia tau tonu. O totonu solo ka ulawe te leo ke mea. Nā tok whok mai whok me solo moni. Nā wale whakataha ai kau minister ko ngai. Pua te vaiba mai vele. Water and waste water. Masi.
ko sia ko Solomon e o feina ko kakai ka mo ku tui ko toton ke matonga ka pau e classify na to he corruption ni fakata mo na fanki fonua ko ni ai ko na maalunga tau civilization mo tau mama tau to te ge ha o lot fakalistiani ko hanga sio toton ke fai la to tonga ya whainga whakalaka ko toton ke ia tonga. Lau se ton ke pā pea tonga ia mga whakalaka ko hoko i Nusila mo Australia. He sio wa ako. Tau kawe foke mama ya ako ia mo saia tunga ako ia tau tono. Ko mea ko ia o kakau pe ko e ne sayang ya ako e lelei whakaekonomika nge whonua. Toton ke fua mai e lelei e tau ako. Ka ko hae hunga ko ke lava i whonua malanga o makape. O no inga he toi fulahi ange corruption ia. Pe fe e anga e nau mahino ke whuirea koe ko corruption. Ka kapau te upe he ke uhanga define corruption ni ke mahino ange ki he atakai e tonga. Te o mai pe whuirea ko sio kita. Mahale mahino ange. Ko sio kita ne o mai takahau ko ne whonu. O mai pe e te sio ke te ki atakai pe ko o kita. O mai pe te sio ke te ki wahe ngape. Aia koe corruption ni koe sio kita. Tau pe ka pau ne waita ange pe mahino ange. Ya koe sio kita ka hau hataha tala noa he taim whiri whare area ki he lelei pe a ene wahenga. Pene hau pe o tufa pe ke toho aki. Whai e mea ke toho aki. Nega jene whai e he toinga mai koe tau. Ai ko tal me wafe wa taha te ke sia wo haka uwhaka kau kantiteite o ke hano ai ha tanke vai ko pa vai haki kolo te ke whai fe pe kon te whai whiri u ka au whai te ke alwa taha ia whawhanga ti mea ka pulu fe pe kon te whai whiri alu ia whawhanga ai a koe nau ki au he whare a koe nau wa inga ia he tae maa usia pe koe vulnerability e kakai he nau masiwe siwa nau tae maa usia ke nau wa inga i o pehe toku au nau ofa, nau tokanga ka koe whakakatoa ia koe kākāpe mo i paulotu aia ki au ia koe sio aku ia e tonu ke toi lelei angi ai whiri e kakai e hanga tu koe ni he koe mo uia he koe amanaki a aku maa usia koe mo uia o progressive pe o koe ke puna ea mo ui ton ke toi sayang ai whiri koe ni he whiri ko osi te sayang ai kau whawhawhonga ta ko whaamau e o mai he kakai da young minds ka iaha taha i he to'u ko o kua whai ki lalo o nau interest ke nau mai ki he tunga ke nau running ke tunga leadership e whanua ko buanga i si au taton ke nau mai a young minds o ke malawa o whakakaukau me malawa o dreams o amanaki mo sio ka mea ke langa ki ai o mai koe kau old school o was toi matua nge o si mahino pe nau intention na to mo nau tuunga whakakaukau e kai ke toi uko ai hame ai ki mo ai ko na mo ni ko pole lahi ni au tau o tau he kuki mo ya kau ai pe ko amana klele au so o fai be me ko ni he maka tuunga ke au nga ho tai kai ke utui ko te alpe o fa ho loto mo te alo o fai pe anga mahe ni tene to o mai e haola kuke o la te tau ai go ultimately ko fa tu ko foki pe ke kakai ai go neo mo ga to tau mai fo tu ko ultimate power ko file kakai
o loto ke taki hoko atu ke ATS ke ki update ko me ATS ka go fe atu ki fe va be pe u ko ni na gwa ya i lo ke ko fe i lo ben i ko ni go du ma unga ko si a holo pe he social media ka ki atu ben na pe gwa ha ma ke u lo ki ke fe me ta ko ni pe ku ai ko no pe re to ho no hinwa no pe he tu i pa ko fe ho no wa ko fe i mai ke ki e ka tonga ko e pe ko ha langa ku fai he to aliko wa tu ko ha tan po uri ki tahi langa ko ni pe ko ha ne wesia langa ko ni he ne tu pe ku ke ilo ki hanga fo i si o ko ya va be be ka ka to ki hokot ke ADS o ba nge fe fika wa ko langa ku fa hoko i he to aliko ko wa tu ko pe i mai pe ko ha o ku tan po uri ki tahi ka ya ko ma ki ai ta ta pe mo foi fika la ki wa ga ma ki ai koe koe tuunga ko koe koe ATS he dai ni mi aia koe mahina foka ko na whakaloloa mai transition koe ni ke au mai ke mahinan koe hai tuunga ko o kuiai koe sio pe foke ki he osi foke ai pure anga he whaha mo whiri a wanoa ko November o ko ne hoko atu koe tuunga ko kuiai ka pa lere ia o vai November alu ke tau ka hau o os whakatoka lere pe ia ke hoko atu koe ai area ko mo whai koe ATS ko hai tuunga wha mui mui ki ai ka takpe mahalo ka utuina e ki tatangi telefoni minister o motu ai ai laine ka usai pe koe pe link ki ai ko tite ne log in i mai pe link ia ke hoko to ake ai konga hanoa ko ne ta programa kon ki mui ko ni ko di ke la pe manga issue ke ko di ko konga mai be ta mai to ta ko ni o motu mai ai ko ia ko ki e ka be ko ha tu unga ko ne transition ko ATS pa me ta in tu go ta ni o ia na ko slave pe foga uia ke me ko ni sol ko foi ma ko ke to ko me ATS ave ke subsidiary ai tonga ya poti foi direction ya go ya ko ke li uia ko o administrative process ko ni ko pau pe ke mau pa tok 5.20 ko ya ha o ka yo tui ko ha isi uia ka ai me ko ya mandu na nau rakfa ki mai nau to ri he me ki he ka ko mahino ko ki he ke foto tu o ko mahino mai mata vai ya me he tau pota security foi dimension ya ko was mahino ko tu ni ko ke fai foi transition ni ko si ai ai o kai ke ko ngau ko ya to ka ngai he pote ko ni ai tonga ya poti ka hei kai te nau hanga nau toria o enforce ai mea ko ia ka pau te ke o sen ko ia te ke mai lai certificate me ai ata pe ko ngai mea ke ko pau ke whaka kato pe u mea ko ia ka ko ia ha me ia heni ke pe he ke te ha whainga complications ko pau pe ke whaka hoko ngai mea o fie mau o na ko slave pe ai ngai programa ko ina mai ka o officer me ngai airline ni o mau fata ko me na ka renji kana to he ke ka foki ha ke pe ia o te ke mawe ai mission waka ai pa mai tau folau ta to ka to o mai mission waka ai o winga o foto to pa o pe ke fa ke fa pe poto ka pa ya wat ke atol no ai ko te line ni ke fai ke hono nga we ka pa wa ti atol no o te ke mau u mea go fe mau ke mau ka kono moni fo ko ngau ko fa fa la ke CEO pa mo poate
pe ko konga pe no fu ake na ngai performance o ko kai ke o amanaki pe o ku kai ya hafainga malicious intentions he kaunga we he kono mo ni te tau alu ke fili pe ko mente te kakai he kai ke ko me ko fotu what administration e aho ko no whakatekia ki he mea ku wangi mai gene a whio ke whakangata hono whihu aki ai drugs me whonuan. Pako konga ne mautokanga i ai ke mautokanga e pōta. Mauanga loka ngai matapā pako toe matapā taha pa tuange ia ki he mesi o i kautaha private. Ka mu tauiro ka tau pe private organization. He koe taha mea nai whaike ai tokanga i ai, he koe taipuka na o hake ai palapare mako koe he metiveki. Nā ku whaire vai whaike ke ongo whanua kaunga api. O ilo ai, koe ATS-a, koe ground handling o ongo whanua koe ni, o ku kei pure i pehe pure anga. Koe public enterprise base, a state-owned enterprise. Pea koe practice ia, koe best practice ia unga wea ki ngai whanua. Koe ki au tui e fu taimi o maalunga ai organized crime, ka moe drugs trafficking, ke tau hanga noa he matapā koe. Aia koe dimension ia koe was mahina tutunia kei. E kai ke toi hoko atu ai ATS-a. Koe taimi koe ke transition ni, koe mea ia readiness, whakateknikare ia. Koe ka mea whakapolisia, mea whakateknikare. Koe mahino ai tuunga koe ia. Ai tēnā hoko atu pēke he ne flow lelei koe ai transition ka kua pau ke whai au lotonga whai ngā wiki. Koe tuunga koe ai lulu tai, koe ngā koe os mahino pē ai ngahi ngāwe na mo whakahoko mai talo homo pure anga o a o mai i he tuunga koe na mo whakahoko piti. Koe ha foundation mālohi ke pau e iai ka pau te mo hukitu ai November aho wanoa o se pure anga ai te kai ha akili ko ha tu unga mo tuku ke lulu tai e whakaukau koe. Hio, koe lulu tai o koe isiu o lahi mo i e ta. He ko nā ku toki whakatahan pepa mo ATP. Mo nā toki whakatahan pepa mo ATP e aho koni ko maliu atu. Whekau aki mo ha whakatū pau ke nau tokoni mai ai ke kono revive kautaha. He kono mo ni nau hanga whakamatara ka nau tolo koe paanga ko os injected equity share. Pea moe whakamore ko whai os over 5 million na. Koe whakamaopopo ko whai ke o mai he me atita ai tuunga whakapanga asset versus liability. Ke ne hanga whakamanga tuunga i peko whee mea. He ko pau he kono moni ko tuunga ko loyal tonga nai wine up ia he more tono million. Ai ka te fo ke mau e foi. Pe fai be hono ngā we mo teke ke o mai o mea ko ni ke fai u fai tutoni. Ma tu ina o slava pe o breakdown ai fai tutoni ke twofold ke konga ua ki ke restore service kawa hano wet list mai waka kon me mi repair white dwarf ta mo twin ota ke na lava function ke fai service ke kakai ko sustainability mo way forward ai go te ke mau na mau ha fo ai express of interest ke mau lava si o ga option available mau reach out in ke ATP ke nau o mai hanga i technical advisor ke umea go ni ki mo pe o ku wef
ke committee. Mau conscious po ke solo ko siya hong full millionaire retirement fund. Na os injected mai ke mea ko ini. Okay. Ko sio lewa ko nei fai ko sio ke ai ke hau ATP o tokoni mai ono assess. Ai tunga ko ai tunga ko to tono ko ai mohano offer ki ha private partnership pe makatunga fo ki tunga ko ai tai mini pe ko fe me te na hu mai ko ki waka puna fo ko own he lulu tai ko white dwarf pe mo twin otter neongo ia ko ke fe unga ia ke ne service a domestic demand ai u fe ma ko ai fe puna fo lo fo no o fe ma o waka puna ia o laine ko ne sap ke toki lava o function lele ai lulu tai hono service pe o the minimum requirement ai fe ma sapa ko sapa ko fe ma ke tai whakatau mai ha sapa ko tunga whakapanga ko ai lulu tai ko ye lava he lulu tai on its own o whakatau ha sapa aia ko whakakau kau le vaia ko ki waka kon ko ke ngau e ki koni he te miu na ofa mai na toluia ka pa e fe whakatau he puranga tonga ai waka ko he taha poin hiwa miliona taha poin hiwa miliona Amerika aia ka pa e lava whakatau ia tau mau rewa whiriti ko ke ne hanga service tau domestic demands fe mau ko tau tau kau travelers kau fe follow up domestic sai ko ke finance foi taha poin hiwa ko ia ko foi dimension ia ko ke whaingata pe no ai kau taha kai lava he kono moni ko pau ke whakatau e wakai os mahino kau in this sansa e foi mga whago ini ko pau ke whakatau e wakai ka kono mau ko ja silinia aia ko whai ne whakau ke whata no me ATP pe te nau lava in check mai ha ki funding pe ko no pe kau taha ka nau whinga pe ke nau se vai he kono whainga taa ko he tai miniu pehen. Ko kai ke lava he fleet lolo tonga o mite ti man pe hangeu penpeni pe ai foi ai o whatau mai pe uto e waka ke au ni ke puna ka ma wai uto ke wika au ai hangeu kai ke lava fully fledged o kai ke fully fledged ai ko CEO totonu in these positions ke fai he pure anga pe ko tona partner ha intervention pe ko private sector ha intervention ke nau hanga o whakakakato e fleet ka lava ke mau e foi potential kakato e airline ke nau tāna ki revenue ka nau lava fully operational pe kai ke ngatai o nau tainte pile lele employ mai ai kau ngau e feunga ke nau ka nau hanga nge o operationalize ai kau taha at the maximum level ke nau achieve maximum benefit ke nau mawe benefit i lahi taha ke tau sio le vai pe pu ki mo au to e faha to advance ki mo ko ui ko hope ko taimi ko ha ko tu ko me kau mo ia whaingata ka koe ni solo ka koe te tau te whoki pe ki he kakai ka pau o ku whakakau e kakai o ku sayang hono whonga whakalere he puranga motua ka nau whiri mai na tole kakai oia ka tuku mo toki toa pa ka pau nau pe he whakapoto ange whonga whakahoko he puranga koe ni pa nau whiri mai puranga koe ni very simple he hono mo ni ultimately ko hanga he ne afio o mai foi mawhai goia e ne hanga whiri for a sustainable government tuku mai e ni mai kakai
Pene toi ui mai ke kakai ke whapota mo whiri. I hene behe koe ke uiri fia uia he whaitutuni o e ahoni. O kou whalala e lava pehe mama kui he kakai o whai nau whiri ke whapota. Whatongia ia ok, whatongia o taua ke tahanga o whakamama kakai ke mahu inga o e nau whiri. O gai koe nau whiri ko ngaka. Ko ki whe ma whakafoi tui si o kita. Whe ma whakakakano pe. Ka koe ke nau sio ke hakaha ke nau whei lau toha ulu akau ke whakamalu ai kaha. Koe anga ia whakakau. Koe kau ia ka pai ka ke nau whiri mai nau tō lau. Kai ke ukau au ia he kalasi koe ni o ku alu o wheinga ake malo i taha hono whakaheke i mono braipe kakai ke o mai nau whalalaka au he whaunga kākā. Ke au o swai huk whatongia pau nau behe kwa ke wheunga. Oh, I'm happy to walk away. Ka pau kai koe mea ko tau kawe ki ai, kai koe mea e whi mau he kakai. Nā ko hanga pau o hake pehe raka matape. Pau peo kai koe mou whi mau kai purei re whanua. O te mō mai mo toho mō o tiga au ngau tau whaamiri o ngau ko ao ngat ko mō tolu peo pehe peo mō pehe. E ko whalala pe solo ko whihui fok koe hafo tūtū he koe ni whai e whi. Ka pau te tau whakatūtū whakafoi whiri pe solo. Te tau ngau e whakafoi tau whaape. Ka ia mea e tolonga. Koe mea ko tau peo te whai mea whakakempeini pe. Mea whakamatamata lelei pe. Tawanga whoke whakafo lahi pe, whakafo lelei pe. Toko mai tō praipi, ko ngau nau. Koe anga i nau whakakau. O ukai mamai ka kai ia. Ko loa peha mea ke nau. Ko vavau au kei whai me ai. Ko whanonga tau koe ngahi lere koe ni whau yaka pulu. Hūhola ka whafufonga whawhanga. Ko amanaki pe mama pe kakai. E toton te ke nau iroi. Koe mea koe ki tonga. O mahino au pito e osikoni hono hopo i puai pui. E whuihala whanonga koe au mahino au pito. Ai ki mamange a tonga. Koe whiri foki. Ai anga mai a koe mahina e tolu ki mua. Ko whi mau koe lao, whi mau koe lao, ko pau ke consult he pare mia ia ni a whio. O ke o mai writ of election, pe kase te o mai a oa te sisi he wike valu. Ai koe oa te sisi he wike valu, ai koe wike kaha uia. Ai uhingai hono o mai writ ia koe ni o mai he weekend. Ai koe whiri i ke tikrea aho whiri mai aho le sisi ta o te sisi he wike valu. Ai koe meiheni ki he aho whiri aho wanoa me ko wike ia wike hiwai wike hiwai ai fall in e lao ia tau se maure wa he lao ia koe kono tuaki ai tai tuaki ane kono advertise ko he wa whiri kono tuaki he kai ke toi sisi aho wataha ai ko pau ke tuange foi aho wataha no tuaki pe to kamata le sisi ka pe kai ke toi foloang he aho wa val ai ko winga fall in he aho o val mai aho hiwa wai te sisi a wa taha wa ke te lahi a wa lu pau ke fai le sisi a walu mai a hiwa ka topa ai ko toki tau ni operationalize of fata tau ke lao ko ngai tau mai ko na nga mahi da ko mahi na pe tol ka mata tabu ne fare le pa ko ki me benia ku wongo ke he ka o ku toki i huf tabu ne fare ale ya o tau ni e aho wa tolu go tisema ai mino o katopa ai o faile si sitai a val a hiva pa to tapuni oficiale le a fare ale ai a wa tolu pa faile va fili me ai do mai na be fai fili a wa no novema listen one much ko gi me be o ki fo ga o he me ko ni ka ko according to law ko no to operationalize ni o yanga ai foi transition going me por anga lo tonga ke fili ai ni agon fai ya go kana tawanga maheni mai peta go me mo
Viventa ki whao sa ki mua ki whai isi upe taha goni pata whiunga e ahon. Oku ia whoki ai miteo na tuku mai e Korea. I hene tuku aki mamafa ai pare mia pe mo e preanga. Ko konga nia ko maho inga ia ke whehu ia tu. Oku i he konga e ua ulaki. Na ne pehe ko ngai fu maka ko na ule o ku lahi ngo e marijuana pe ko sleepot. Aia ko tafa aki ke drugs pe aga pau ke hoko pe me aga ko konga ko e tuku aki u fehu ia fo ke ia a pare mia mo preanga ko ni o ku te pure le rei hono kai ke angi ko e na wahe mahal ko ye ma na wahe po hai fenga hinga ko ia ko konga pe ia ko consent ke ai ke u fehu ia ko ha tu kunga ia ai issue ko ia e hono tuku aki i hanga tonu une ui foki ki he Kakai ke koe ki te tonu ke te whiri mo tolo preanga koe ni he koe ke mo lava o whakatatau ho mo ngā we ke purele rei, ko whe purele rei i he whihui koe kune whai. I he pala pare ma kone kuna o whe paki ni mea he mea kone i he panke pura. Panke whalakalaka mo e nā ngā we kone whahau kone au kontreki koe ia. Koe, mahara pisoro no mai isi wea. Isi wea na ki race mai kau ki mua panaku. Naku loto mamahi au pito. Kai o loto mamahi au ia no tuka ki mautolo. Loto mamahi au ia i whakau koe ke hao whakamana i mautolo ke oange nau se initi. Lolotonga koe ia o kai kia o tō koe waipe process ngā ue. Te nau lava pe o whekumi e nau. I he totonu o oange i he nau ngai kontureki. Koe ne foi hao koe ki e a whakamana i mai iau pe moi pare mia koe foi konga ia koe na ikai ke ufie maari e ki ai. Kono moni na o se tu taki masonia ka hau. I ki mu atu pe ia. Ai kai ke mauange e nau wahe. Kono moni o kui kai ke uhinga e kusia o kia ke pehe ke nau o nau popo mai ka hau pe au alu ai pe o whaihala o ngā ka maa nau tolo Koe mea koe nau whia mau mea soni ke o mai nau kontureki. Ke ulawa mahino i me nau kontureki, ai mea au kutonu ke whai, moi mea koe ke tonu ke whai. Pakai ke o mai whuka kontureki. Kai ke, raki asima ko ria o ia, o whakamana manai, ke pehe tō kua koe whaunga ia e mau e nau se initi, koe whakamana manai. Koe mea koe nau pehe, koe whoi laka ia ko hala. Laka ia ko ia, ke whai a dia ka hawhitu ke. O koe ko ha mea ia ke ne ha. Ai ke au ia solo whakamea pango ia mahino ka ke au ia loloto ai palopare ma koe ni. O svetu taki ke he poate ave kontureki ki ai. Koe whakamatala ko o mai o toi whakarilifu a mea ke whanongo. Mahino mai koe whaunga hono whakahoko u mea koe ni. Nai kai ke mui ia ia whahinga. Na ia i lau maari ke heia. Kai ke. Koe whahoko mai kau me poate unau ngā ue. O kai whoke ke ukau au he poate koe ni. Kāpunga kei. Koe poate koe o tonga Development Bank. Koe i malu ia Minister Apanga. Ai e koe au pare mea. Hala ke ukau hau. Ko no hanga koe o tuisi mai ke kau. He naka iaha ma whetu taki ki mua. Pau nea wak whetu taki mai ka au. Nau peheu o genuine, sincere. Koe o koe lau maari e paka mea te whatupu itaki. Hangeu ne hanga ai ke ne apil ke kakai. Koe ne kala tokua e pau drugs. O mao e marijuana. Ka koe ne whakamaka unga me ne tala ia. O kuhinga e tāpu ne nau wahe. Ka koe ke hoa ke mea koe ni solo o mai pe u mea koe ni me he panke pe me he poate. Koe ne whakafotonga koe na ne whai ke pare mea pe ne whakakawa ki au o koe ke utui koe whaunga ia. Mea pango pehe ko hangau ke au ke wholau i se aina ki he whataha koe ne regional security ai Pasifiki pe mai anga ai dimensions e whengau e aki pe mo si aina he isiu koe ni. Te utok whokia ta whaka maa popo
ene tuaki o fai he ki au ia ku ilonga au pito e lau maari e kovi o fai aki na ke fai ko nga pa une hanga o ngawe aki ai ki ngata anga o kau security na ku she fa ki me na ne eke ke pare mia ko foi kai ko invoice ko foi eke pege to tonge amani wo fi fitu mana o tala mai ko ngawe ge ne kau masiva solo o kai ke o hinga ka pau te ha o kai ha ke te ngawe ake kakai ko kai ha de ave ke masiva ko maka tu unga ia ka kai ke loto ke ta no loto si weni he ku o si fowete me ko ni ki poate ka fa ko mai o na fa ta ja he monite ke na to hanga vete mai he ko tango na wa ke tu ta mai ko ja control o tango ko ata control ko ni ke he mo invoice ayo wai me ayo o to loto ange o puri moi ke ai me go ke mo me go ai go winga o kai ke winga wai control ki pa na pa wai le na freeway na to ba hape silini o pula me nu ke tai ma hi no he e me go ni ko fa malo ta ke ne hanga o mai me go ni ke public mahalo ne faka kau o ku tene lava o high check foi me go ni atto ku e faka mana ku fifa mana do dona o fai e fifa mana begi mo o ku kai go lau mahari e ku nga we ka ko ke awe ku mahine le bia ba mo to ko sonia ko tala no pia ka au ka ko kuanga ko si o no kene twist ai faka kau o ngawe ke lau mahari e covid e to ku ko kulau ba aku ko ye to ton ke mana vahe he ka ilo he kau security ko ni ai me o hoko ke na vahe mo ne ngahi fa matala fai o ke he me go ne anga na to o ye ro be okay ko tim halo ko ye ho ha ke me go ni he ko yai pe he ko ave controle ki na ne anga o mai se fa ke controle ki ya ko ye pe e fai pe a go why starting date controle ki ka ko ya ne end date ko end date e fai pe ko determination ya pange aya ko eke ko ha ka to silin na o to tong ha pe si so na payment ko ya ko ha me to ke to tong o fata tau ke foi a mango na nyanga o ave kai ke o me go ya to o mai pe he ko asi ha ke ai ko pe he ko o me go ya to tongi mai ya ngai fumaka ai ko fumaka tolu na reo ai fumaka ko ni ai ko no ko na lavu o saya mo hau mo me hangi ka te ko o makai ai o default fo ke ngai no go ya ka ku puke le vai pange ngai fumaka pa ko haya le vai pange ka security ke na o leo ke o te katamaka me ai hata ka ko na vahe o to tongia he ka o na ko ngai fumaka ai ko ngai information ni e fa malala mai te tato ki lave ki he programa ko he mau mai me he ko tu aki mamafa na ne fai ka ko lau mari lau mari uri na ne fai aki na ye ne taumua mo ne asenita ka hanga ko lau ko me mo ni albea unfold mai pe ko me loi unfold mai pe ko me ko ke ho ha ai ke u isi wani he ko ne o si fai e ne tuku aki ka ko to e ni ke pe kale na palpare na to me ko ni ne te ke fetu tak me ga fe ga mo ko soni be na fetu tak pa ko e ka soni ke alo mai konture ki ko ke ui ngai alu ke panke
o eke wahe ko e kau ngawe ka kai foke o mai so ni ha contract Koia. Kai tuang ke tau te kai mea pango pe ko ni hao o mai ke he media kanem whakamo'o mai whakamana kau kai ko hafounga ia kai ko hafounga e te ke oktoton ke ngawe aki ke kumi aki hao toton he kui ai pe u founga bawa te contract te alme contract ke panke eke te nau tala mai te alge loya umea ko ia hange ni ai ni ke mau oange pe mau tolu me nau fie mau pe to ku ko ngana po mai ka mau tolu pe ko masiva nau tolu pe me ai ui kai ko tau fe ku fia ke pule de fo doa ke tau ai fa i pa tau ai pone ai kai yo tu ko fo ngai kai ke tau te kape te tok fo te alo sai na pom tok fo mai ka and I will handle this issue according to law o kau pa mo ke painga nga ue kon kono le o yang ai fu maka mo mea o ku ne fraton hia e nga hi paangala hi o ku lava ke totong ake nga fainga nga security I tonga I issue ko ni pe ku fainga mea ke pe ku nga ne lala depend be te area for business but the area de contract mo mea o ka de na offer mai hange ko paangala hi pa pe he ko na ma he no le o hia fu maka o natula o ku ata fai ke he pea sol hange ko ni ko pehe ko e totongi he ngai fu ona ngai fu maka ai wahe a ka security solo ka pau ke nau totongi nau no ke tupunga nau puke ha me ka nau totongi ka security why ko poinia he o ku tu fe halaki ke kai ke nau lava totongi nau no kai puke he panke pe employee le wa he panke ai ka ta security ke naure o fu maka kai totong he ngahi ona he hanga fe ke nau tai totong e nau no hano ke nau mai sirin totong security o totong ke nau no he ko ta fa mahina ne ka totong security hano ke mai ta fa mahina ke nau no ka e wa te fe ma o ka security ai ko ki me ki atake he kan mana tu nai pe fo ke ta to wa ta o ta be na no na to ko se hu ire ai na ta be na to pa na to security ke security a hai me a hai ai ko ai me ai ko propriamente ki ai Koia, sai be koe na te tatoki sio pe ki ai ha mau u fai ki nga ke bottom line e tu ki ko ni pa kono sai pe fo ke ko na kai ke tau talanoa ke issue ko tau talanoa ke issue ko no mai o public ke issue pa me tu ki na e whahoko ke te koe pa mo e pare mia neongo ku ke whaha mai ko ke ka ko po ate ko ya ko le pa ko hana e na ato ai ko o whapipiki ke fo issue ko ya ke ka ku unga ka da time pau te hame ke loto ke whaoski ai ka toki sio he wikao koia mahal fe un be sol ta to hoka be hu kau motalave pe ke la mario o fata fo ko ni kau e kono moni ko fata ko ni ko toki fata fika fa again o ko mahu inga ia pe ke hanga mahino ai ngahi I ati Texas o hanga I whakau ngahi I platform be ni na ku kau mai fo gambo I Prince Kalauni he fataha e Pacific Regional Security tala noa inga issue ai pana ku race ai mata vai e ko talwe e fo tu e regionalism e Pacific me he tahiwa fitu taha o a umaen ke wanoa wanima o ke usia o ka whainga implementations ke lava ke hongo o kua whenga we aki
regionalisms. O kei malo hipe ta claim sovereignty. Neongo na talanoa ki regionalism. Heko talanoa ki regionalism. Fe maureo ke ai sifia architects ke lava ai regionalism ke lava o talanoa he state sovereignty i he context o Pacific regionalisms. Kai ua te tau ai ko hinga ko talanoa pehen. Neongo tau talanoa ki he whare ka koe whotunga piriki pe tau tole. Tau kei whotu tu whaka tau ta nofu whaka fo state pe tau tole. Kai olewa ko tau hanga whakau ke koe regionalism koe whare. Ke ngau ea ke tau sovereignty ke build a stronger Pacific regions security dimensions. Ai ko sio ke vai. Ai ko humai asia ina o ko mahino ka au nau ke nofo pe whakau ia he ke talanoa mai he ngai tokoni, ngai infrastructure whaka national pe. Ko mea ko no strengthens a regionalism ko foi dimension au te ke wongo o ku ngā we. Ai ko ngai me te roto ke uhanga explore na uhanga foko lave I he whata ko na mamai mo Peninsula Launi. Ai mata vai ke ngau ke he forum leaders a hono whakau ai mandate o regionalism, Pacific regionalism. Na aku mahu inga ke foko tu ha whengau aki whaka whare area. Whare area. Ko hano inga he koe mawhai o vestia I he whare area. Ke initiate ha whainga mea whaka sovereignty, whainga commitment whaka sovereignty ki he dimension kone regionalisms. Kua pau ke hau ia mi whare area. He koe kaurita ia, koe kau executive ia. Te a oni executing, ai mea tutuni e whare area. Ai na koe matawai pau lahe pou. Na asi na seni mai he Peninsula Launi e artikolo o me he whatahakon whai I Solomone. Ai pou I foreign affair goga fisi. Ai mahu inga ke kamata hono talanoa e foi sifi. Ke whengau aki whakawhare area. Nā koe mea iau tuai ai. Ose ne mei koe te keitene e nima. Me tau ene nima wha. Mo I kai ke aha. Koe mea koe kaurita ko hono tikrea pe ai whakau pe koe concept. Koe ha koe implementation. I te ke ha implementation sia. Ke lava ke tauongo. Ke hange koe ni e solo. Ko o koe European Union. O si lava he ngahi I whanua Europea o regionalize e nau ngahi move mo e nau au ke nau currency au ke nau immigration mo me nau fe alu aki he ko te hupe ko ki Europea ko te hupe ki London te lava I po alu pe ki se mani alu France alu he visa te taupe ai ko poini pe he gulau te ke tau whainga mea tau he region ke tau talanoa ai tau tu whakataha as a region he tau kei alwhaka foi tui pe tau ke ngai whanua development partner ai o mahu inga ia ke whai mo pahatalanoa loloto he ko hanga whatoa ngai koe tau palpare ma tau alat mo ngai whanua mindset whanua iki tau alat po hapai kakai ke tau alatu o talanoa I he security dimensions neongo pe ko ha si ka pau e tuange ke vai wana polka doi pe region tau hange tau pe te wat fada ka hango Australia mo New Zealand mo Amerika na hana tolo o whakafoki mai ki Pasifiki e kau tipota ai ku tau lau kau tipota whafoki mai ngai kau criminal offence whafoki mai nau tolu ia ki Pasifiki
e nau whakaukau ke to remove palparema mei Australia mo New Zealand mo Amerika ave ki whiutu go ai go nei tu nau pilong ai go nau nai whanau i nau tolu ai sai ko ne ha go go mata vai ko ia tau paanga ke tau ai ha whainga senta ke whaia ha reintegration e kakai go ni ke society nau to ha bena to establish ai ngahi network ko gona i nau uhinga hono tipo tai mai nau tolo pa nau te hanga pe nau tolo to organizing ngahi hia ai ulava i go transnational crime organized crime o to foki pe a to lave ai pe New Zealand mo Australia mo America neongo nau lave ai kau to lave la yang ngai fono a go ki ai pa nau whakatata mea go ni ke to tahana fa foki mai na kau paiki ko ne command zero ani ko ni Australia ko ui ko ne ko kai ko te hane link ana i tongani e pe te hano family he nai mava he ne ke tau ni ma ke tau vi to hau pe o to foki pe o resort pe o takai to ta halo i pe to fotu e ai va ai command zero si ai to nau te whai nau tore hia te loloto ange ia he mea nei kai ki tau amanata to ka nau whai nau tore he atakai is very vulnerable ai pa toki oho mai lewa New Zealand mo Australia ka ko nau tolu pena na honga tuangi mai umea ai o fie mau e ke tala noa he kapau fie mau ke tau tala noa i he regional security fie mau ke tau laki whiongo iaki he koe foi whehu ia ko hanga ko teu ke whehu i he whataha koe ni. Ai foi whehu i koe na whai koe e keini koe ki he otua. He tai ngona ne eke i paku whea a e peri. Pako tari koe na whai koe e keini. Am I my brother's keeper? Ai koe ne whehu i ko eke mai ka au he ko au o ko tokanga ia e peri. Ai koe foi whehu i koe a ke whaia ke ngai fonua oku regionalized pa mo tonga pa mo Pasifiki. He kapau he kai ke nau mae for sense of responsibility ko ia. Ke nau sio mai ko tau mata vai pa nau hanga o kilala haki. Ka eua te nau tamu mai ai palo parema. I he nau whakaukau ke nau tu away me ai. Kua pau ke nau take ownership. Ta tau i pe he koe angai ne tu e solo. He kai ke lava ya se elia mo New Zealand mo Amerika to o pe me a lelei me ho tau kakai. Pe alaku mai lewa ko via ke whafoki mai ke tau to. He kai ke lava ya ka pau koe nau whakaukau koe mahuinga o regions. Ai o mahuinga pe he ka au e whakaukau ko ni. Paka konga ia e ku whehu ia ko alu moe ke whataha ko ni China. Ke u whehui ke kautaki i Minister Police Pasifiki ai foi whehui koe na whehui e keini koe ke otua. Am I my brother's keeper? And unless and until o kuia e whainga sense of responsibility ko ia he ngahi whonua lalahi kia tau tolu koe ni iki regional security become a fuss. Koe foi wharesi pe. Koe foi palano ia pe. Ka pau nau whe mau ke ai ke mahino oku iai, then we must have, we must have what it calls a concept ko asaina, ko neighbor skate. Ai ko neighbor skate e whakaukau ko ia, e tradition ko asaina, e naulanga whare, wai pe matapa ia o kui ko neighbor skate. O ku tahapuni pe ia. Ka ko hae huinga ku iai o exisia i. O exisia na iaha ha emergency. Na ha vela, na ha whainga whatamaki. O ku iai pe provisions ai ki he neighbors. Ke tokoni ki he neighbors. O tau tolu whokeu, tau tahanoa tau toria he ofa ki he kaunga api. Love thy neighbors. Ka koe tau ngahi, koe tau ngahi api ta tau, ai malu. Ai ko me na o mahari e gau e whakaukau koe. O kai ke pehea ke awa.
ke hu un tavare o foi ma o tapuni pe holisia ka kuia e foi matapa kui ke nei paskate o hinga be ka vela e ka nga bi una wai foi matapa ke na ule ma hu mai ka wai ke hinga ke hu no ia pe ta e ko hinga fa unless and until now take responsibility or serious about regional security he ga ya me e ka ba una ma hinga ai then they must have this ai ko foi flexibility a ko tala no ai que implement que provide a mechanism of regionalisms ka hanga o maga practical fakau que tau pege regionalism au pege ko tonga mo fisi na osi pain que regional security regionalisms pe o vale anga ku alota hafana wako pe somehow na o tai tokanga o kai ke fahu e na wisako pe ko ke de to muy na apply pa na foki mai na to ki to na alot go he airport o ku asima ye na sistemi ku na no for over na ya ko no for over ka te ke o se ne ako sai ko men go pe e ko nei paskate ki he regionalism ko ui ko tonga ko o ku ke kau ko o ku waireve foi e veniu ke he au fou na tolwai o kai ke ma u pe whakafoki lewa ke hange ko normal ko tau pe ko hau me i Middle East me Europe me Asia ha u na ni fai bea ko ya o kai ke availa polo nei paskate ki ai ko nei paskate ai ko winga hange ko ni hau ha kau ke akiwa me fiski tonga Kei. Ngai ko vi ia he employer fufu mo ne passporti e time go ka pai ala ne complain ke authority ko ui ko o no fo vai ko nga ko palpare mai a employer ko time o hui ne paskate ai ko foi treatment nia e fe mai no aki ke tauhanga o ke extend e tau nationalism me he ngata pe o tau kau afo noa ki ho tau neipa and consider them as one of us whatever I find flexibility a leeway sai go ugo palpare ma ko te mahanga matolo o right off for i tau pe ko tu ai lao pe mo ua ko o va fe mo pe pa ai fi ugo ko situation ni pe ko ke kau go ia ngai fonua ko tau finga o aki fra more ia ka o atro visa ka ke lava foki pa ke te lava fainga fakau ia ko fakau go ia kono implement a fainga practical dimensions o me go regionalisms tau pe hangi ko ni ko havaka ko haka ia ai ka ia tonga ka ma ia e havaka le office o pau ke ngai report mai wa pau ko havaka ka ai ka ia office ka ma ia wa le o tonga pau ke ni report fainga me pe ka pau wa trucks o lava he ka police a tonga o suspect ko me go ni te na hu ki fis na ma fainga maria ta no mo minister police ko a fis ko ni fa matala go ke feta ke trucks mo ngau go na unity go ya ko no puke go for network at one time ka bana ke foko manatu me ngai wiki ko si na tau te ai fa manga fisi foi to hiva ke na ficau aki ono puke ai trucks na ma he warehouse ko natula ia go organized crime ba mo trafficking e trucks e ngai dimension e aoni whakahoa ki tonga e ksio o kai ke mau ha trucks ia tau pe ke mau taha mo ha container wa trucks
Pea tau toi puke ai o kau atu ai mo ngahi sino whela la vei. Ai ko ngahi mea whe mau ke tau whe ngau e aki. From that dimension regional security, o whe mau ke lava, he ukai ke fumama ne tueka koi fisi me ne tueka koi tonga, ne tueka koi Tahiti, ne tueka koi he ngahi whonua, Solomon ne mome. Ko ngahi ne tueka te tau be he fō mai be me he South America hao he Pasikio, alwa ye ngai marketi. Kai ke, ko me tahu whe mau koe whatonga Musila Maseria mo mea koe unga tau wana pola he Pasiki, koe marketia i ho nau ngai whonua. Whe mau reo ke nau toko ni mai ka tau tolu ke lava eliminate atu me he. Whainga mea pehe whe mau ke whaihana tala noai. He koe isi uta tau pe nye whaata noa koe ke ngau e pe ngai potu ngau e in silos. Ngau e pe ngai whonua in silos. Ka kai ke nau lava o flex up e nau muscle, ka nau lava whe ngā we aki mo ngai ata agency mo department mo ngai whonua. Kai ke, ta toki lera te i wikau ko alu ki follow a taimi. Kai whiu ngai ke kai toki ta toki hokat pe ukau. Kai malo solo. Malo bito, pibe. Pa malo atu he maa whainga maari aho ni lava o whahoko e tau polokalama koni aho ni. Ta toki sio i he wiki kau, tala monu atu he wholau whahoko. O whatu, pibe. Malo solo, o whatu. Whamalo atu kainga i he lava lerei koe ke mō kau mai i he tau polokalama koi a whatwhanua whau ki he weekend. Ai a ku lava whahoko atu he weekend. Hangi koe nā ku whahoko atu nahe kamata. Mahalo na i ke loi peko hamena hoko ke tau interneti ka ku malo peko ni ku ma neongo peho mo tari ka ku ma lava pe o whahauka kata te tau polokalama i he ahon pe ku wha malo la heta ka teki mo tolu i he lava ko ia ke mo kau mai i he tau polokalama lava ke whahauka tau polokalama ko ia i he ahoni mo whakatawange pe na e ongo le rea te pe tau ngai polokalama ka teki mo tolu ko ai be whanki whanongonongo hen mahu inga ku loto ke whahauka atu tatau te fito pe ke he tau kau sponsor ai o ku o atu pe whamalo lahi ke tau kau sponsor i hono kei whahoko ko hono sponsor e tau ngahi polokalama tatau te fito ki he kau taha ko ia South Pacific Loans stare ki tupo ai pe mo kau taha ko South Pacific Loans o ku honga au pito pe mo whamalo lahi atu ke te mo tolu i ngahi tokoni ko toa pe ku lava ke mo whahoko i tau ngahi polokalama o lava ke tau o mai ke polokalama ko ia o e ahoni ke hoko atu pe a sponsor ko ia ku mo whahoko pe a ku whamalo atu ke tiki mo tolu stare ki tupo pe fo ke South Pacific Loans i noa walungeau walu hiwa walu ka pau ku ke fie mau ke pai hao no pe whai mau whapaanga ko kau taha finance le rei taha eni mai Pasifiki mo tau tole kai ngā tonga tu o he whika ua o Cavendish Drive i loto manukau lea pe i whika telefoni noa walungia walu hiwa walu o kuna osi mau pe ke nau tokoni atu kia te koe iha whahinga taimi pe pakau kia whia lea kia whai whikau starek tu bou ta i peko he whika koe naba i tarange ke lea ki ai tene tari mai bea mahal mei tonga pe ko Amerika po whea wheitu o ku whai kia ni ngai whai wangiri o tene tari pe o tokoni atu kia te koe noa walungeau, walu, hiwa walu. Ko e taha ki whanongonongo ko loto ke whahoko atu. O ko wate whamalo lahi a pito. Te mo tolu ko tahaini, ko tau sponsor i hono ua. Ko e page facing store i loto nuku alofa ko tui ku whamalo lahi atu. Ko e uta fo o ko na au atu. Na stukuangi atu i he whare koloa mahala au tobre lulu, whalaite. Pe ko ngahi staila katoa ko ia toko lahi apito pe ki mo tolu ko mo osi iau ki ai pa ka pau te ki hanga iloi pe ke lava hi fo pe hanga pe ko ke tau mo pe au i he page facing store i loto nuku alofa te ke lava o a o ki ai whakatau ai o koe koe wala ena ko lai tā pena e ko mau ka ku lahi apito ngahi wala fo o ngahi staila ke te ke hu pe ke nau pesi page facing NZ I think in our best Facebook o hupe ko ki ai te ke sio ai was posting ngahi video o ngahi wala ko ni pe mo ngahi tā pe te ke lava fili tori mo fili me ai
i he page facing store ko e whakatau ko toa be ku ke whakahoko i he page facing store o ku to koni lahi apito ia ke no sponsor ko e tau ngai prokalama pe wai be ni i he ting mo dola kakai o mo to lahi mo mui tau ngai prokalama o ku mo fetu taki mai o ku ke ngawe ku ke whakatau ma ope hawala pe mo whanau i he page facing store o ku whamaro lahi atu ke te koe ki mo tolu ko ia ku mo ngawe aki ko lele ta ha ka po ko ne lele tu ko ni ka pa te ke whatau hawala ko ke kau ko he kau mui he tau ngai polokalama ko ni po ke hanga whai tai mai e wala ko ia whai tai mai mo ko e ka pa ke whima o i he whare koloa seni mai ki o ngā ki o hanga o posi atu he tau pesi mo whamalo atu ka te mo tolu ia mo ke ia whia ko ia page facing store ta uta fo o e na lotonga tuangi na ke tau mui ai ko i konga hono hoko ko loto ke whakahoko atu ko e Francis Tickets ko e kaudaha no tolu o nau kau no sponsor ko tau ngai polokalama ko Francis Tickets ko wharekosi ulu fokia ai ko wa aia i tonga ta whaaki pe page facing hanga ko ke tau mai pe au pakuanga pehene me kon ko loto ke whamalo uloaki ko whamalo atu ka tiki mo tolu tata te fito ka tiki mo tolu ko toa pe o ko mau nofo i muri taimi ko mo folau ki tonga o ko ke afea pe mo whanau ai whare kosi ulu ke kosi ana ulu. I he weekend na ni i he ting mo dolu na mau na ulu tala noa tuka ki mo dolu na tā mai kau tama i whare kosi wa hoko mai pe au rea atu o whamalo atu mo dolu mi Australia, mo New Zealand, mo Amerika o ko ke folau ki tonga pa ke afe i he tau whare kosi ulu Francis Tickets i ta whaaki ko ia mga whaa ko na ki he market i moe titi sel ka kuhanga ke tau moe pe au ta whaaki pe koe o e page facing lan pinki fo ke page facing lan no uri uri ma to hina lewa ai tau wharekosi oku toko lahi ki mo tolu ko kore atu ka ki mo tolu pau ke folau me muri mo family ka ke afe wharekosi o kosi ulu pe ko ke nofu pe koe tonga pa ki hanga mo ai mo halai tā ho whanau pe ko hoa pe ko hai pe o ke hanga seni mai ke hanga post ko ngā mau loto ke mau whamalo atu ka tiki mau dolu ko ngā he koe ke ngata pe i he lava ke mo ui pe a lele a business ko ia whare wala me whare kosi ka aku te tokoni ke tau polokalama ke lava o hoko atu e tau polokalama i he ngai polokalama ko ni o tau whahoko mo e whatuanua fo o mo ngai polokalama ko toa pe o kualere atu pe me heni ko i whanongonong kon ko watu ke tau whare kosi ko hinga oku hoko ai tau taha ko o se ne tau taha ai whare kosi e hoko ia i he mahinani septemani ko ia na mau whakau ko ha mea te mau whai ke mau whahao ngā i aki aki mau tolu ko toa pe kau customer ko mau kosi ulu i he tau whare kosi pea ko hinga mana tui whoki nai mātu unga ai whare kosi ko ni ko ngā ko e toko taha ko la tai muri Antoni ko e brother hoku hoa na e uhinga hono fotu u ko e whia mau ke whakalere ai whare kosi pune tāta tau pe koe pongpong ko na e ke whakahawa ai ko e whare kosi ko plokolam ko e pongpong ia na si malolo ai toko tahani na te kai ke na e si ope he ngā awe mo no whahoko ko e hono te teu e whare kosi ka koe pongpong ko na e ke whakahawa ai na e pongpong ia na si hiki atu ai toko tahania me mo oi koe ni. Pea ku mauhanga pe o tuku pā ke mau whai fo i 1 year anniversary koe ni koe ngā ke mau wha manatu aki ai toko taha koe ni nai mātuunga i hono whotu e waa i tonga. Pea mo e tau taha ia ai wharekosi pa kuanga pe heni lewa. Koe me aho wahiva ko September ki aho wha ko November. Ko tala noa dun ka ki mo tolu ko toa pe na mo kosi ulu i whare kosi. Aho wahiva ko September ki aho wha November, aho monite ki aho toko naki. Ko wike ia e whakahoko ai e tau 1 year anniversary ko ni. Pea mo la tai muri, pea mo i whare kosi. Aia e anga peheni. Ko koe ko toa pe te ke kosi ulu ai, ko unga mau ai ke kamata me monite, ko nga ke mou hao. He ka pai ai beha whi ahe taha. E ka ke whea ke ni ihi ke he.
Ka ko uhinga tala no atu whakatau te whito ka te ki mo tolu ko tau bea mo ahia ma upe wharekosi. Ko hokosi koe te ki whakahoko i he wike koe ni. Ko habe toko lahi te ki hau mo ia miho api. Ka pau ko whanau toko nima mo koe. Ko mau mea awha koe te mau o atu, ulo aki ko atu ho kapapulu, atu moho foi hina koe ni mili koho ulu, pani koho ulu, o kui be koe hano hingoa. Atu moia, pia moho o kapainu ke inu, ke inu i ai. Ai koho kapulu pāme, atu mo hina mili matu tola e tahnima e hina koe hano wha atu koe ke pani koho mo ulu, an mo foi hina lan pulu koe ia, ke osko kose ulu, pake alu rewa ngahi koho ulu, ke te totong, atu re mo kapainu ke inu. Ko me au fai tolu ma hanga o atu maau e a ko ia. Tak ta tau ai be. Ka ko bau to hongo fulu ho abi ko ha kos. Ka pa bolu hongo fulu, ka pa inu hongo fulu. Point chelo hongo fulu. Ko chelo ko ha no ia fai nga klas ko ni wax. Ai ko foi blue wax ai hinga me a. Ko ha be lahi ko te mo kosi a ko ia. Ak mo tolu ko kosi ulu. E o at pe kamata be me monite tusite pulelulu to pulelulu falaite tokonaki. Ko tui, ko ne lere koe fui aho e ono ko ia. Kato e tau kau customer te maulau pe moto kosi ulu ai. Pea oku tali le rei mo ki mautolu te mau hau fo o pe moto ko mo mato kosi wike ko ia. You are welcome. Ke kau he mau celebration kon. Wike taha ko ni i he Francis Dikasi. Pea koe ki whanongonongo ia ko lawa o atu dai nimi, ma ki mautolu, teu ke he wike koe tohi ihi fo tari, ki tuku ki tuku kosi he wike koe ia. Wahiwa, September, ki a wha o ka topa, mo ni te ke tō naki. Mautolu ko tō bete mo kosi, whare kosi, ko habe lahi taha te ke lawa hao kosi ai, te ma o ata te tonga te koe ho ka papulu pāme ki kai, ka pahinu, pea, moho o fo i. Blue wax. Ai ko ke fa whakatau i wharikos panga tahanima ke mota ko ulu. Te ke alu ko ate ke lere ai fuoloka ke te whamore. Te ma o atu ia ke ngā ke tokoni. Ke no ngahi ulu ke tala vau o siko hokosi. At mo kapapulu ke alu kai. Ko tau whanongonongo ia ko atu i he ahoni. Pea mo tuaki atu e tau 1 year anniversary ke tau wharikosi. Pea mo whamalo atu ke te modon. Ka mo mea tau toki whelongo aki. Mo mana tu ifo ke tau whare kosi ko ni New Zealandi, waa ko ni New Zealandi, Francis Dikats, i ta hewa pi, o e moinoi ewe ni orewa, kia ta holo, pea mo kihon mo kau ngau e ai, ko e waa ia i New Zealandi, i orewa, ko e tuasila ena, te ke lava puka ki ai, hao whainga whia mau kosi ko toa pe, ko tau waa rewa ena i tonga tau tala noa ki ai, ai au amanaki ko ia ke whae tau 1 year anniversary, a wahiwa September, ki he awha ko ia o katopa. O whake mō maha weekend lere, tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.